Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ćao svima, danas radimo unboxing ovih slušalica. U pitanju su Intex IT-HP896L. Znači to su ove slušalice, kao što vidite one pripadaju vrsti gamera, a koštaju samo nekih 690 dinara. Znači kao što vidite ovdje Headphone Econ, Computer Multimedia Headphones, kao ovdje piše Music to your ears. To je znači na prednjoj strani, znači odmah vidimo logo i marku. Sa desne strane imamo, kao što vidite, neke natpise, znači neke specifikacije, i onda imamo također i dužinu kabla koja je 1,8 metar, ne znam možete da vidite, nebitno. I imamo ovdje boju slušalica, znači imate u sivoj, plavoj, beloj, žutoj i crvenoj boji. Sa zadnje strane opet imamo znači isti taj logo, s tim što ovdje sada imamo znači i oznaku gdje je znači uvoznik i svašta još nešto. I sa ove strane znači imamo same slušalice, znači vidite mikrofon, ovdje i konektore. Pa hajmo sada da ih opakujemo. Znači uzmete ovdje ovako i otpakujemo ih. Evo ih znači same slušalice, stavljamo ih sa strane i ovdje imamo garanciju, znači garantni list. Ok, kutija nas više zanima. Sada prelazimo na same slušalice. Znači malo su teže za opakovanje, ali ću se potruditi da ih lepo otpakujem. Evo, opakovali smo ih i pa hajmo da ih izvadimo. Znači, ovako, malo izvinjam se zbog kamere, ali zaista moramo lepo da ih opakujemo. Evo ga, znači to su te slušalice. Imate ovdje Intex logo, imamo Intex, naravno i mikrofon tu. I ovdje imamo znači slušalice također, sa ove strane isto Intex logo, kao što vidite vrlo su lepe. I naravno imamo konektore. Tu je ovaj kabel koji, kao što vidite, imamo i za slušalice i za mikrofon. Pa hajmo sada da testiramo zvuk mikrofona i da zaključimo kakve su ove slušalice. Ovo je znači test sa ovog mikrofona iz slušalica. Znači kao što vidite, znači nije nešto specijalno, ali sasvim pristojno za cenu od 690 dinara. I znači to bi bilo to što se tiče ovog testa. Pa hajmo sada da zaključimo. Kao što vidite, ovaj test je bio znači baš solidan, zvuk toliko i nije loš, ali za ovu cenu znači je odličan. Jednostavno odličan, i da li preporučujemo ove slušalice. Znači ukoliko nemate budžet ogroman, ove slušalice su ekstra, tako da kupite ove slušalice. I to bi naravno bilo to za ovaj video. Ostavite like, share, subscribe. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!